Ang buhangku ta hambor beli la acara pamaringu eti la YKB GKI TV. Bade tarongnya na pulung ne miri malakata hamayang. Miri buhang manyaparongnya na pulung na makapipi kama holodo. Amin. Ang buhangku na pulung na parong da rukuna pabiring dang tau mila akan dia tahu nama dia makan. Wieling la paratu kawudu hakambul hiwa dalar hiwa lupa landalar hakambul walu. Nandalar napakanandinda ya dan dalar hiwa awana. Jaka imuti ambu muti duhat da ubu nga nduma da matumbu la halingi buaka. Dangu ambi ia lidupakan ye uhada narihi bahala pamuti. Ang buhangu na tamne mirihu karito. Pabiaring laluri nuna mahamu maya. Ninya na pangirang sunda awana na mamalay ang bupakudu ya. Dangu na makudu ang bupamalaya. Kanggikina kanadu ningungun na manauna masing-masing nuna. Yedu ya kamariang kapandulang. Lalu ribanjar Israel imiri ala na wanja na pulong dumaluri na mahamu. Na pulong na imiri na makapipiha nili lodo. Wana na pulong jaka damuti ang piti hala duya na maninya lalatang. Da banjar hawiemu. Ye nuna nahuri na mapabiri. Nyuda dapat biaring dan tahu nama mila tahu nama deneng latang ang wakana lari na nana. Pabiaring ang tahu mila nana. Ia dia kena luri nama panamu. Na pulung na miri na wanda hati tahu ihirai. Ambu dan luri duma wikidan tapi dan luri dan duma tahu dang. Utama tahu makudu dan tahu mila. Ang buhang utami dari Krito. Yaka nahu na lurinda narihia na angunda nuna ia duyaka imiri na pakita nyutan duma kata dulaya na angunda na mamila kaninya na luri na mahamu nyuta niguma na makurang na lurinda gia batu nanu nyutang buandapan ning alawili na yedu yaka nyuta kata pa itaya naluri na mamariang pandulang dan mamariang pabiring ririhi hanggang na tau mila dan tau kudu. Amin. Ang buhang utang miriya karitu malakata hamayang. Miri halamanya kaparongya na pulungmu kapipi ari kama maka papalaku ya na pulungmu laluri ma holodo. Amin. Ang buhang ko takalayo na pulung ne miri ang bumaruamba lupa like ya subscribe dan pabirinya la angoda.